Assalamu alaikum. Geschicht vum Bilal, Gott sief mat him zufrieden. De Bilal ibn Rabah al-Habashi as vun de berühmteste Gefährte vum Prophet Mohammed Friede sief mat him. Hin auch den echte Muezzin gewircht, dat heescht, dass hien zu de Gebirtsrufer geheiert, déi vun enger Moschee aus Leiit zum Gebiert rufen. Hier waren äthiopische Sklav vun engem Ungläweschen zu Mekka. Wie hien den Islam akzeptéiert huet, war sei Meester natürlich gut net froh darüber an huet ugefangen, sei Sklav zu folteren. Et ginn Überlieferungen, dass den Umay ibn Khalaf, ein Erzfeind vom Islam zur Zeit vom Prophet, Friede sief mat him, de Bilal an der Mitte sitzt an de glidische Sand vu Mekka gelöscht huet. Hinne de schwere Steen op seg Brust gelöscht, fir ihn zu folteren. Dorops hinsortieren, verlos den Islam oder verreggernder hëtzt. De Bilal huet awer immer nimme geantwort mat een eenzeschen oder ahad op Arabisch. Nuets ass hien ausgepeitscht ginn, an der sewer gouf hien op déi Säit, wo hien seg opbewonnen hat, op de glidische Wüstesand gelöscht, fir en entweder vum Islam aufzubringen oder duerch e qualvollen Dood stirwen ze losen. Déi ganz Sache ass so weit gangen, dat d'Folterer mat der Zeit mitgoufen, so dass sie, also den Umay an den Abu Jahl, och e grosse Feind vum Islam, sech ënner neen Offieslen hu missen. De Bilal awer as standhaft bliwen. Schließlich huet den Abu Bakr de Bilal fir een héige Preis aufkauft, an so konnte den Bilal e freie Muslim ginn. Weil den Islam Deenheet vun Allah, dem barmherzesche Schöpfer, an de Vordergrund setzt, während Götzenubierder zu Mekka und net Manner wie 360 Götter a Göttinne gegleft hunn, huet de Bilal ëmmer déi wieder een oder een eenzesche wiederholl. So goe eng alldechlech Folter huet hin net vun der aufbrucht, seg Iwerzegung vum Monotheismus, also Glaven un Egott, auszuschwatzen. Für seg Standhaftigkeit krut hin noch déier fir den Prophet Mohammed Friede sief mat him sei Gebirtsrufer oder Muezzin ze ginn. Sie waren auch am Alldach durch ein groß Freundschaft verbunden. Beim Tod vom Prophet Mohammed Friede sief mat him waret fir de Bilal immens schwéier fir weiterhin zu Mekka zu bleiben, weil alles hin und sein Prophet erinnert huet. Eines Tages huet hier beschloss Mekka zu verlosen, weil hier net méi do aushalen kommt. Hien huet dun eng Keier vum Prophet nuets gedreemt, den hier gefrot huet: "Oh Bilal, wie kënnet, dass du mech nie besichst?" Kaum war hin erwäscht, du hast se séier op Medina zrickgange. Wie hien du ukommers, huet den Denkelkanner vum Prophet Mohammed Friede sief mat him, den Hussein an den Hassan, gefrot fir den Asan, also den Gebirtsruf, kënnen ze machen. Wie d'Bewohner vu Medina d'Stimm vum Bilal ërëmmerkannt hunn, erinnerten se sech Zeit, wo de Prophet Friede sief mat him noch gelieft huet. Sie sinn aus ihren Häuser rauskom, a mat Tränen an den Aen sinn an d' Moschee vum Prophet gangen. No kurzer Zeit huet de Bilal Medina verlos, an ass zu Damaskus a Syrien am 20. Joer no der Hijra, dat heescht 642 no Christus verstorwen. Assalamu alaikum, Friede sief mat dir.